Nakajuyok mudoi bakar kompentre ya ka community hall hanongskan ka suki palat kalau penong yo ba dispersing rani unong wat jing tip link ba ka right to information RTI ban pan jing pensai na ka office BDO ka penursla CNRD block. Habakran sikilat pathai kubor haka artarek unai lor araja arpusan uba dispersing ulaong. Boba prestun tensong haka jing elang bo maunong remban te ya katega community hall haka laitere ujemang araja arpuar ulaong. Balamang laipusan lak tingka. Uba dispersing ulaong baka slap jor hakatega sngi namar uba prestun ujelar namar baka jubab RTI ke bau yok pediang lasem balamang tingka arpu khandai lak tingka. Shu uba dispersing ulaong banaki jing thok hau mau nong rem lapau balamang tingka saupusan lak. Ulaong kumunong wat RTI kumju kinong song snong ki kulmar kli halor ka mang tingka ya kani ka hol ka bala ple pat ba dangshan ha ka bala pau kani ka dor tingka ka bahe. Kam habade kani ka nong skin community hall. Te gani kan uskan kumpe ngayo complain baka slam ha kara kompentre hanki. Te hadin ngayo complain na grang jonga ngala. Faida ka RTI nomor bale. Kar kom ka president ka baai hakalai tarik me araja arpua batisi la broadcast ka baong ba lai ka ya kanong skan community hall la sanction live posan la kumukren ba. Betul. Ti hading gajing slam ban snai gani gai ti nakang jonga nga faida ka RTI hadin ba faida ka RTI ti ka balano ka wayo juba ba kamde lai ko sanlak ba ken ba pistun hakalai tarik binaga san aja ko ndre kade penban ar bukhan dailak art naila kat pun ka RTI bang ya no video ti habide bani ke jingle jeung RTI ka wastunat tu kadang kindia tunistuna kalau hadir mo fai RTI dum down by hook by crook lasna no ya tu kuminto ka di wastunat kalau bayagane kalau ada kuliah no gani hagi ni benar ada ubatisi lo kas ni gani ba ada kuliah gani nama aku sa April Julai apusan bentar ada kuliah kan ka community hall. Jadi kabakandit pat sa sisian bakan yoi. Kabakandit pat sa sisian kabay nalor kalay ko sanlak kabakren ba kristun la jeler kamlong gumta kumpadai. Te hadin bala mi ka atia jonga kalau da pinda. De haka ale kasni ba puli gane kapawan ban kano sa pusan la. Na ka report kami bina blok. RTI bangayo mga gaday art kundai lak kabakren perstun kalong live pesan lak bat kani haka tu masni ba pli ya kani ka community hall kani ka pa shai kani pe kani habashit ka poi ka pa no pe saupusan habashit saupusan lak ni kani ka 80 ma wa yangi ka aktivis ti ka 80 ma la se ya kilo sosno Malaysia kini jauh hawa kelasnya atau train rumah sino, tekin poin perkat ba kalong dah kumit. Tu rumah sino penting buat tom aramanya. Betul mereka. Buat tom bor makanya. Buat drawing ya kena kam udeu ransom. Ransom buat sanjut buat drawing ya kena kam di baran. So, tihabai ko kini gijingjelar na kalian prestun live sanla ati ajo nga ko naila kami isu sa kanega kasni bakuli kalong ka sab sanla ti kani na kalian nga nampat dun tinggal file dia ya ka RTI minta ako office jong video dan clarify dan even pan di side yang kuno yang ngapi naila wah, you prestun dah se ka kadon ka human error ya se na klit kadon di slip error ya tam nak lai ya ta ulung beri dring yang nge in rating lo up naila rekane kami nang no press option lang kami nang no option lang ti halo kani nang yang ngam so that buat matawa yang dekat RTI ai akhir mutawna ngala kai ya ti kani ingin saya kini biar net ti tangta tentang ni ko biar kapon kalong ba ya kam jelar kam thok kamun ala kajinglap kalong ba kajingjelar ng pestun kalong bong ba lai kusan lak asni bakli
Lai pesan lok tak ada hatu sini selap ba nak kesusi ke mariang do ke jingla dulu. Selap ba kata lai tadi lai pesan arja kuat. Selap cekai. Jingla dulu lai pesan lak kadian mengapainya dengan RTI kalau tu jingla dulu apa batisi. Ini kami benar kendala. Kita beri jingla. Kau jingla balai pada kam hak simple beli lak penban bakaran sapusan lak. Kepala sanction dan taka nong sekian community hall. Tihala kami kalau like kali jingjil lala, banjala kata ban Indonesia nak kena alapai yang dengan RTI apa tadi mentawai sebuah video. Pi eksakama te kata kalau bang melawan bendul desi wat PIO desi di tong stamen di tong nyang pemu dulu. Desi ban buri kata south sanla. Lasu ada andana. Tiga apa buri PIO? Dia bakul minta kapau ba sini ba beli kalau sini ba beli lagi kalau sabsan lah. Okey. Kemudian kalau dia jadi ke autonomous power kalau IBOR atau gubernur, apabila ban pressure dia kuat dia department. Gon ke ikhtiar ban pressure da pinai detail pinai da information belum correct. Tapi mai correct kemudian belak terima kan ada PL kalau belum information. Kita tahu kalau PIO kalau makanya nam kaya mau jadi ranifai komplain nami cakap pun yang saya isi atau nak kita di high level ni nggak mau ni, nggak PIO bersih fine asan beruji sini nak salary semua PIO ni suatu baik kalau jauh. Habatin pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya